Guitar Nights. Hvala. Ovu pjesmu jedino ozbiljno shvatio Pero Zubac i to zamal ga nije koštalo glave. Ali smo mi išli dalje u svom životu jer smo ovdje u scenariju naznačili da bi dobro bilo kad bismo imali Zdravka Čolića, ali nema ga. Ja se nadam da nije došao. Zapravo nadao sam se 10 dana da će doći, a onda ga nema. Kad sam ja to ispričao, onda su dobre vibracije rekle, pa znamo mi to pjevati, šta ti je? A ta pjesma koju bi trebalo da pjevaju dobre vibracije zove se Glavu luda. Nju sam isto pisao na muziku kao i Naj. To je jedna od rijetkih pjesama koju sam uspio da napišem na muziku, jer su mi dječaci rekli, hajde napiši nešto kao na. To ti im znaš, to je ovako 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. To ti je lako, to možeš, to sa zadovoljstvom ćeš ti to napisati. I tako me mučio do mora skroz kad smo išli. To je bio Ranko Boban, jedan divan momak koji je radio sa mnom. I on je govorio stalno na. Dok ja nisam shvatio glavo, luda, sve se mijenja. I onda ja napišem teze o Feuerbachu. Ko ne želi da se mijenja, vole ga i sažaljenja, pamti to za ubuduće, sad je nemoguće. Onda se sjetim svoje žene pa napišem promijenila riba more, rob čuvara, zverka gore, kožu zmija duga boja, a ti samo teraš svoje. Zavede me u bespuće, živjeti je nemoguće. Odande mi daju znaka, kaže, guraj još dok nađu Branka. Sve će biti u redu, oni dolaze. Izvolite, momci, i probajte otpjevati bar jedan krug Glave lude, da se sjetimo divnog čovjeka Zdravka Čolića, koji nas je iznevjerio večeras, ali neće drugi put. Ja vjerujem da ljudi mogu više puta da iznevjere. Ali, dakle, to su, odrecitovat ću još jednu pjesmu koja mi je baš pogodna pri ruci. Ovdje sam je nagovorio da mi se otvori. Ona ide ovako. Ljubavi oko večernjih škola, do sjajnih svjetskih metropola, od čobanica do kontesa, sve spadaju u rang čudesa, te sestre naše sujete, muške, te umiljate bjelouške, na teškom putu u saznanje, da je sav život umiranje, a na tom putu u to ništa. One su sjajna stepeništa kojim se penje tutto il mondo u svoje sjajno tempo secondo. Sve o životu kad se sazna, ostane samo zločin i kazna i samo obmana, ima pravde i samo odbrana, nisam odavde, jer moja duša jasno poima da je najteže među svojima, a duše samo toliko ima koliko dijeliš s dušmanima, a on raste svakim lomom i uzvikuje ecce homo. O bijeli svijete, tutto il mondo, dolazi tvoje tempo secondo. Glavo luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja. Nemoj se buniti ako pogrešiš, ne možeš pogrešiti nikad. Tu sam ja stavio dole tekst, pa ću malo da vidim ako i preskočim nešto. Nema veze, to ćemo težeri da iseku posle, pa ćemo napraviti. Eto vidi. Sad sam pokrio malo stavku, čekaj malo da promenimo. Eto. Ja ću tebi šapćati, samo ti tako. Glavo luda, sve se menja, šta će nama izmirenja, ako srce nije vruće, sve je nemoguće. Ko ne želi da se menja,
Hvala dobre vibracije, hvala Branko. Hvala Vojne. Evo, to smo doživjeli da i drugi mogu, a ne samo mi koji smo bili u početnoj fazi. To je najviše što jedna pjesma može postići, da je preuzmu drugi i smatraju je svojom. Meni je lako, ali muzičarima je teško jer uvijek liče jedan na drugog, a to je suština njihovog posla, jer ličiti na nekog, to znači ličiti na nešto, biti nešto u životu. To sam čuo od jednog pametnog čovjeka. A sad ću jednog drugog pametnog čovjeka da najavim, on se zove Slobodan Terzić. On je jako važan u mom životu, jer kada je došao meni za urednika, rekao je: stari, ti samo meni kaži šta treba da radiš. Kažem, ja ne bi ništa. Kaže, odlično. Omogućio mi je da stvarno proživim 10 godina slobode na televiziji, jer je iza mene stajao, nagovarao me na razne stvari, ali je uglavnom štitio me od zla oka i uroka. Slobodane, molim te, kaži. Kad sam ja početkom 1981. postao Duškov urednik, on je bio u fazi kad je prestao da bude zvezda u rock'n'rollu i prestao da se bavi ozbiljnom poezijom. A istovremeno je bio kažnjen tako što mu nisu dali ništa da radi. On je na to napisao jedan papirić, je uzeo i jednoj strogoj urednici na vrata stavio: vređaš me draga, ali ti moje srce prašta. Ja kažem: Duško, šta ćeš ti da radiš? Neću ništa da radim, ne daju mi ništa, nekakvu emisiju koju je on smislio ne priznaju i tako dalje. Ja kažem: ćeš da pišeš pesme? Kaže on: neću. Kakve pesme? Kaže: ima pesme za decu. Kaže on: ja sam pesnik u čitankama, ja sam akademik budući, ne mogu ja da pišem dečje pesme. Kažem: ja nisu to dečje pesme, nego kakve su? Kažem: ja, ovaj Bajford je došao da režira jednu seriju, ovdje imamo jedan predlog da ti napraviš nekakve pesme. I otvorimo mi spisak, ono piše profesija milicioner. Na to Duško napiše milicija trenira strogoću. Zatim kaže kaubojski film, Duško napiše manje više sve je zapad sa istoka kad se gleda. Kažemo renesansa, Duško napiše kad je bila renesansa pružila se deci šansa da u šetnji vide Barda, Da Vincija, Leonarda. Onda zovnemo Gorana Bregovića i on napravi muziku. Iz te muzike izađe milicija trenira strogoću i druge pesme i zove me Goran. To je prošlo u toj seriji, niko nije primetio da napravimo ploču. Ja kažem: dobro, dogovori se sa Duškom. On se dogovori s Duškom, Duško me zove i kaže: nema govora o ploči. Što? Kaže: ne može, to je šala, la, daba, da, nema mojih pesama uopšte, to je sve promenjeno. I onda, posle dugotrajnih pregovora u kojima sam ja bio Lord Owen, dođemo do toga da Goran oštampa onako kako je napravio, a da na omotu budu Duškovi tekstovi. Onda Aleksandar Mandić pusti tu pesmu Milicija trenira strogoću za 9. maj tadašnjem saveznom sekretaru Stanetu Dolancu. 13. nisi ga zaboravio. Zar je 13. maj? Pa 13. dobro. maj je bio dan naš. I to postane te godine veliki hit. Iz te saradnje sa Duškom Trifunovićem sam zapamtio to da on te pesme nije mogao da piše u Sarajevu i nije mogao da piše na poslu. Kaže: ne mogu ja da radim na poslu. Prvo, to mi nije u radnoj obavezi. Drugo, kako ću da napravim za honorare. I onda se dogovorimo da on, pošto je autor čuvenog stiha da su hoteli divne kuće za sve ljude putujuće, da dobije priliku da radi jednu seriju. On smisli šta deca znaju o zavičaju, jer je izračunao da ima ne znam tačno koliko godina, 106 opština u Bosni i kad napravi u svakoj opštini, onda će otići u penziju. Na našu sreću nije napravio sve te emisije i nije otišao u penziju, ali je počeo tu seriju da radi ovdje. Želim mu da je dovrši. Hvala ti, lepo, starine.